Hadian kajing ang not kabla slam baha na kadorbar snong madan laban bat riat laban ban yo ay nam yakirang ba nong song snong kibala wanra e nam kaburam kadorbar snong haringkat baruba sanbor sulai ubadeu MLA kathan menta kasngi ka khat saw tere kolalingkot arjar pulai kila ple pat ba e ki mau kerteng bala ay nam yakisurok syaki hinreu ngot kirang ba jong snong kibala klat no ki surok ki belajar kertang syakite ki hindu ngot ki kentup ya ka kertang jong babu Hajam Singh Nongbri kapas dang na do sin John Terter syadu sa school Laban Assamese Higher Secondary School ka surok jong pentan melim ngap kapas dang na mau bena Upper Laban syadu Riat Laban Nong Wingwell Renja kapas dang na Nadi Ram Lani Madan Laban syadu Assamese Nanghar kasurok Dennis Renja Road, kapasdang na Manik Road, Madan Laban, kapan Misyak, Laban Kenjat Football, kasurok Mushondra Roy Road, kapasdang na Jingking Madan Laban, hadu hayeng sa jong uba Hamlet Rani ubalaklat no, bat kasurok Brington Melim ngap, kapasdang na yeng mane Unitarian, syadu surok PWD Kenshin Trace. Yakini kijing terwa na kalyang ka dorbar snong kalabu hakatanat General Administrative Department House Nam Arjar Khatsan bat hadin kijing trishtam uba sanbor sulai yakini baro layo ya kijing menjur bat hakane kasngi bala pli pat ba yaki kerteng layadon lang bat ki bahyang sam jong kite ki hindu ngot ki rang ba na kalyang uba sanbor sulai habakran hakani kijing lang kabala penlong ha Hajam Kisor Singh Memorial Hall jong kayang mane Unitarian Madan Laban uloang hakajok bamenta daiban lei ai na kabenta kijing yo nong shimen Henry Deban perkat na kabenta ka laway jong ki Longdin haki babuon ki liang. Kejemuran kejongan bagi parti kejongan ke BJP hari ini isan Kristen ngaliakan para ban fulfill ya long aspiration naluki indoor stadium di belah Soho sedemtak dan naluki surat menteri sekian umpama di Healing Road di community hall iyo jangan tampung senang bubur ya pak ngelada beleng deh ngan sumber ada pengasyong tahun ni pi dang menin nagliang jongki chief election commissioner juga Election Department Government of India bagi top official cukup kiawan pelai itu bah kalau dulu ke special provision untuk bagi lehamu nama lagi centenarian lebih senior citizen bagi dia kiru lesi email jumpi imlah cuma tersebut lah sampai ini tu kebun lah sampai belum lah jadi belum betul lah cuci aja dia lah apa boleh berbu ya lah kadang cuci ya nak buat kamera lah orang provision teman pada lihat election department kini pen ai rights cuci aja dia nak kamera pakai jadi penjemput dia penjemput hai aja dia tingkat no lele mapi babiang nadong sadong kata dia nomor bagi balengan kan dia kan ngasih nak ratio jom kan nak MDC election kepala ang nakalaban MDC election kan iba tentang mengikasi ngamsi media MLA election kapag iyak legal kapasong siya tu yung inong tempod
kiwan tang sau puar na kasispan tang sau puar na kasispan ka election commission ka state government ka syuti kerpang ya pi babiling ban perangkam ya ka hok ka jong pi state sana ni ba sosi bujing di dalam dia balai na kasispan oi kala panong lesi arbo don lesi ki bapang ba stop ki ba akhlak at least nyoko tu nanti kan berkiluan mereka bersusi dia tu yang di agak sorbi gitu ngilang batang setiap cikgu cikgu nasta kali rahasia oleh klinik sedang mereka berbuat dalam dan berbelakang setiap hari tiap waktu berrohan lami lebih berroh kini bah mempendidikan laga mana Arab Saudi ngatrai nam tajubi tangan jis namun ko asam o commissioner secretary jogi bahan rusai manji bangsa nakin rew format yemli tang ka jongpi ke LTC pimpat chimla monarkam borosam naimun kena itu nasi. Pio, mungkin melini ho, menyalami di khul hiti. Mo, siapa pada kita ke LTC pio. Nada sakot ang tayo salam sudah orang dan buat kita luar selection juga yang punya peti. Dah tak ada musuh. Lama boros di Islam Arab Saudi tanah ayat service. Nama tak ada pi. Hatu nagaliang jompi sisi transnem kebab pemelaparan air servis supi dan buat dapur tengah kerban yang ini akan berhenti barwan stasi tu penai barwan so it's my humble request perangkap jaga rights to me yami jadi perangkap jaga rights to me penyelek jam lagi buat ke jumpi markapur pun juga tu agak ngam sebelah ye jinak kamu jumpi buat pin so bahawa mi ya borok mereka borok kita bakal job lupa nasi dia umur berapa kayak kemana kalau mbak soha dulu isir pun beri ya keburung jompi kumpulong solusi jomkan nanti solusi beri yang berhenti baka burung kali capi bakte kinong solusi jomkan nanti solusi nanti di berapa jemput tang